Dobar dan svima, dobrodošli na kanal Auto Pregledi. Auto blista, gume crne, enterijer miriše, motor opran, cena taman malo ispod tržišta. Prodavac kaže sedi i vozi, bez ulaganja. I baš tu najčešće počinje problem. Zato što kod polovnjaka najskuplja stvar nije ono što vidiš, nego ono što je neko uspio da sakrije dovoljno dugo da ti uzme novac. U ovom videu pričamo kako da prepoznaš takozvani našmikan auto sa placa. Ne auto koji je samo opran i sređen za prodaju, to je normalno, nego auto koji je estetski doteran da sakrije sudar, vlagu, vraćenu kilometražu ili mehanički problem koji će te sačekati odmah posle kupovine. I dodatno ćemo ovo spustiti na naš teren, na Srbiju i Balkan, jer ovde tržište polovnjaka ima svoje vrlo specifične navike, izvore uvoza i trikove. Pre nego što krenemo na detalje, važno je da razumemo zašto je ova tema kod nas vrlo osetljiva. Veliki deo ponude na Balkanu čine uvezeni polovnjaci. Polovni automobili su 2023. preneli istraživanje po kome 28% polovnih automobila koji dolaze u Srbiju stiže iz Italije, a zatim slede Nemačka, Francuska, Češka i Belgija. To znači da kupac često ne kupuje auto sa potpuno poznatom lokalnom istorijom, nego vozilo koje je promenilo državu, vlasnika, aukciju, transport i plac. I tu nastaje savršen prostor da se auto malo ulepša pre prodaje. Taman toliko da izgleda odlično na oglasu i na placu. Zato kod nas ljudi često ne kupuju samo auto, nego kupuju i priču, vozila ga gospođa po Italiji, sve je po PS-u, malo prešao za godine, samo sitna limarija. Baš zbog toga moraš da gledaš mnogo više od prvog utiska. Prvo da budemo pošteni, svaki prodavac će malo srediti pre prodaje. Opraće ga, usisati, možda ispolirati farove i ukloniti neku sitnu ogrebotinu. To samo po sebi nije problem. Problem je kada je šminka zamena za istinu. Kad je branik sveže ofarban, samo da ne vidiš tragove sudara. Kada enterijer miriše na parfem, zato što se prikriva buđ i vlaga. Kad je volan presvučen, da se ne vidi habanje koje ne prati prijavljenu kilometražu. Kad je motor opran, da ne vidiš znojenje ulja i curenja. Kad je dijagnostika obrisana pre nego što si došao. Drugim rečima, našminkan auto nije onaj koji lepo izgleda. Našminkan auto je onaj koji je ulepšan tako da pogrešno proceniš njegovo pravo stanje. Prva i najčešća zona prevare je limarija. RAC u svom vodiču za kupovinu polovnjaka savjetuje da gledaš zazore između panela i razliku u boji, jer veliki zazori i različite nijanse mogu da ukažu na lošu popravku posle sudara. Polovni automobili još ranije u svojim savjetima baš izdvajaju proveru karoserije, debljine boje i eventualnih skrivenih varova. Šta gledaš u praksi? Prvo zazore, pogledaj haubu, vrata, gepek, farove i branike. Ako je sa leve strane razmak uzak, a sa desne širi, to nije estetika, to je signal. Drugo, nijansu boje. Jedan blatobran malo vuče na drugu nijansu. Branik je svežiji od ostatka auta ili se na suncu vidi drugačija struktura laka. To često znači da je deo farban. Treće, overspray, odnosno sitna magla od farbe. Pređi prstom preko guma, vrata, rubova, plastika, znakova i unutrašnjih ivica. Ako je negdje hrapavo ili ima traga laka gde ne treba da ga bude, auto je verovatno farban. Četvrto, šrafovi. Otvori haubu i gledaj šrafove blatobrana, haube i nosača fara. Ako su okrnjeni, odvrtani ili je oko njih napukao lak, neko je tu već radio. I peto, pogledaj auto pod uglom, ne samo pravo. Talasi, sitne neravnine i naranđena kora na jednom panelu često znače da je površina sređivana brže nego kvalitetno. Druga velika stvar je kilometraža. NHTSA procenjuje da se u Americi svake godine proda više od 450.000 vozila sa lažnim stanjem na kilometar satu. Europski parlament u dokumentu objavljenom 28. januara 2025. navodi procene od 5 do 12% manipulisane kilometraže kod domaćih prodaja polovnjaka, a kod prekograničnih prodaja čak 30 do 50%. Ali ovo kod nas nije nikakva apstraktna europska tema. Polovni automobili su još pre više godina pisali da u Srbiji ima automobila čija kilometraža nije originalna i da čak previše očuvan interijer može da bude razlog za sumnju. HAK u Hrvatskoj je još 2012. javno upozoravao na prevare s vraćanjem kilometraže, a AMZS u Sloveniji danas otvoreno kaže da se zamenom volana, ručice menjača, štopaljki i uz malo kozmetike pravo stanje auta može veoma dobro prikriti. Šta to znači za tebe? Da kilometraža na tabli nije dokaz, nego tvrdnja koju auto mora da potvrdi.
Ako auto navodno ima 160.000 km, a vozačevo sedište je uleglo, bočni oslonac iskrzan, volan izglancan kao sapun, papučice pojedene, a testeri klime izlupani, tu nešto ne štima. Posebno obrati pažnju na nesklad. Na primjer, s polja auto deluje prosječno očuvano, a volan i menjač su tek presvučeni. To nekad nije ulaganje iz ljubavi, nego vrlo jeftin način da se sakrije istrošenost auta koji je prešao mnogo više nego što piše. Ako te u autu udari jak miris osveživača, parfema ili sredstva za dubinsko čišćenje, nemoj odmah da kažeš kako je vlasnik pedantan. Nekada jeste, ali nekad se samo prikriva buđ. FTC i NHTSA upozoravaju da se auta sa poplavnim oštećenjem često očiste i vrate na tržište, a da pravi problemi izađu tek kasnije. Njihovi savjeti su vrlo konkretni. Gledaj tragove mulja, vode, vlage i korozije, nove tepihe u starom autu, zamagljenje u svetlima i prejak miris osveživača. Zato obavezno podigni patosnice, pipni tepih, pogledaj gepek, prostor za rezervni točak, rubove ispod gumica i dno vrata. Ako vidiš novu izolaciju, sveže opran gepek, tragove rđe na čudnim mestima ili pesak gde mu nije mesto, beži ili idi na ozbiljan pregled. Voda je nezgodna zato što auto može da radi normalno danas, a da elektronika počne da poludi za 3 meseca. Ljudi često vole da je motor čist. I to ima logike, ali postoji velika razlika između urednog motornog prostora i motora koji je opran 5 minuta pre tvog dolaska. Preteran opran motor zna da krije curenje ulja, antifriza ili creva. Gledaj spojeve, donji deo motora, creva, oko turbine ako je auto turbo, oko poklopca ventila i ispod auta gde je stajao. Druga stvar, traži hladan start. Ako je prodavac već zagreo auto pre nego što si došao, pitaj zašto. Hladan start otkriva dim, zveckanje lanca, neravnomeran rad, dizel koji loše pali, benzinca koji trokira, pa čak i menjač i zamajac. Treća stvar, instrument tabla. Sve lampice treba da se upale na kontakt i ugase kako treba. Ako neka uopšte ne zasvetli, moguće je da je problem sakriven. Ako prodavac kaže da check engine svetli samo zbog gluposti, onda tu glupost nek pokaže na dijagnostici. Ovdje ljudi najviše pogreše. Provere jedan izveštaj, vide da nije upisan total loss ili ozbiljna šteta i opuste se. Ali stručni ljudi stalno ponavljaju isto. Istorija vozila je korisna, ali nije potpuna. U jednoj diskusiji na Redditu iz aprila 2021. čovjek iz branše je napisao da su imali auta sa Clean Carfax izveštajem, a cela kola su bila prefarbana i menjali su im karter paneli. U drugom slučaju iz februara 26. vlasnik piše da je kupio auto sa čistim izveštajem, a tek kasnije kada je lak na braniku počeo da se ljušti, proizvođač je ukazao na tragove 2 ranija udesa. Poenta je jednostavna, ako je šteta sanirana privatno, bez osiguranja, bez prijave ili van sistema, može da ne završi u izveštaju. Zato istorija pomaže, ali ne menja pregled uživo. Dobar izveštaj nije dokaz da auto nije rađen. To je samo dokaz da u toj bazi nema zabeleženog problema. I još jedna bitna stvar za Balkan. Mnogo auta dolazi s polja. Indikativni podaci Car Vertical Transparency Indeksa za 2025. kažu da je među proveravanim izveštajima u Srbiji udeo uvezenih polovnjaka bio 76,57%, u Hrvatskoj 67,28%, a u Sloveniji 63,28%. To nije zvanična državna statistika, ali lepo pokazuje obrazac regiona. Mnogo uvoza, mnogo presedanja iz jedne zemlje u drugu i mnogo prostora da se tragovi razvodne. Da ovo ne ostane teorija, evo 3 skrivena šablona koji se stalno ponavljaju. Prvi slučaj, Reddit, maj 2025. Kupac je video da je negde u papirima bilo označeno oštećenje od vode. Prodavac je rekao da je greška. Kupac je ipak odvezao auto kod mehaničara, a ovaj mu je rekao da donji deo izgleda kao da je bio u morskoj soli i da je sve odozdo prefarbano crno da se sakrije korozija. Drugi slučaj, 2021. Kupac sumnja na prethodni udes i nalazi tragove lošeg farbanja i varova. U komentarima čovjek iz branše objašnjava da clean istorija nije dovoljna i navodi da je i sam prodavao auta sa čistim izveštajem, a sa kompletno rađenom limarijom. Treći slučaj, također Reddit iz februara 26. gde je auto kupljen kod dilera, izveštaj čist, a nekoliko godina kasnije počinje da se ljušti farba na braniku. Pregled kod proizvođača pokazuje tragove ranijih oštećenja koja kupcu nikada nisu rečena. Dakle, šablon je isti, auto može da izgleda lepo, papir može da izgleda korektno, ali detalji na limu i interijeru obično sve odaju. Ako hoćeš da izbegneš našminkan auto, uradi ovih 5 stvari. Prvo, gledaj auto po danu i po suvom vremenu. Mrak, kiša i zatvoren salon su najbolji prijatelji loše limarije. Drugo, insistiraj na hladnom startu i probnoj vožnji. Bez toga ne kupuj. Treće, povedi čoveka koji nije emotivno vezan za kupovinu. Ti kad se zaljubiš u auto više ne gledaš realno. Četvrto, uradi dijagnostiku i pregled kod nezavisnog majstora ili limara. AA Cars navodi da je od 7 od 10 pregledanih polovnjaka imao bar jednu manu, a tragovi ranijih oštećenja su i među najčešćim nalazima. To ti dovoljno govori koliko top stanje u oglasu znači bez pregleda. I peto, ako prodavac kaže nema vremena za servis, nema potrebe za dijagnostikom, ne može na dizalicu, ne može merenje farbe, onda ti je već dao odgovor.
Nije svaki loš auto prevara, ali svaki prodavac koji beži od provjere je razlog za oprez. Najveći trik kod našminkanog auta nije što je neko farbao branik ili oprao motor. Najveći trik je što te ubedi da si završio posao pre nego što si ga stvarno provjerio. Dobar polovan auto ne mora da bude savršen. Može da ima ogrebotinu, može da ima farban deo, može da ima tragove godina, ali mora da bude pošten auto sa stanjem koje možeš da provjeriš i prihvatiš. Zato, sljedeći put kad vidiš polovnjaka koji blista kao nov, nemoj prvo da pitaš koliko troši. Prvo pitaj šta ovdje izgleda previše dobro da bi bilo istinito. Hvala vam što ste gledali, zapratite kanal, lajkujte video i pišite u komentarima kako vi pregledate polovni automobil.